Cek, cek. Cek. Halo. Cek low, cek low, cek.
Check. Check low. Check low. Check low. Check low. Check. Check low.
Shalom ma hubata haganupan. Shalom. Selamat sore ma hubata haganupan. Bani panorang on na mengikuti ibadah pertonggoan Kamis Putih Hita Bani Sadarion. Kamis Putih Aima panutup Bani musim panaronon ni Kristus. Secara khusus Kamis Putih Aima pardingatan peristiwa na iburihi Yesus na heini susianni. Ay agepe Kristus ay maanak ni naibata na pasing janah marjumbalang. Tapi sirsir do iya patoruhkon dirini gabe jabolon. Dop hosi iburihi Yesus naheni susianni. Iotang nido susianni ay mangankon panganan Paskah. Nagabi mukah ni horja bagal na pasing. Halani ay Bani Kamis Putih idilo do ganup halak na porsaya. Ase pasir sirihon diri, laho patoruh kondiri, songon Kristus, laho mangidangi apa manghargahon hagoluhan. Tarlobih ma bani panorang parpudion, bani namasa sitaronon, begal na mandorap duniaon, apa negarata, marhitei virus COVID-10 siya. Iojur, janah iarahkon dohita, laho manghargahon hagoluhan ni duniaon. Sonay homa samah jolma, marhitei nasirsir hita, patoruhkon diri, manlawan virus in. Sonay homa pakorni, marhitei na menjaga diri, mengurupi hasoman, mendihuti arahan pimpinan gereja, sonai homa pamarentah. Patoruh hita ma hadirionta, roh mahita hulobe ni Tuhan. Puji hita Tuhanta, marhitehoni haleluya, nomor 62 ayat sada, riap mahita jongjong. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sitop palangit pakon tanoon. Amin. Songon paruhuran ni Kristus Yesus ma,
paruhuron nasiam, agepe marupa nai bata ia, sedo songon ni rapas ihira uhur ni, usih niai, bani nai bata, tapi ipa lumai do dirini, anjaha ipake rupa ni najabolon, gabe usih bani jolma do ia, anjaha rumang jolma jupah bani, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na ina goriatas. Puji-pujian apa tarima kasih do isombahkon hanami hubamu. Halani holong apa hidup ni uhurmu. Boy hanami mangadongkon partonggoan ijon sadarion. Sai roh maham marhasadaon pakon hanami. Ai hatamu do rigapan bani goluh namion. Saya parsahap hon hama ur nami marsada-sada. Ase ihagoluhkon hanami tong-tong halua hon nahumbamu. Amen. Hundul mahuria. Mandoding kita. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya, nomor 132 ayat 1 ayat 2. Anjaha sanggana hundul si dea ai mangan. Nini Yesus ma. Nasi tongdo harakon banima. Sadahum banima. Narap mangan pakonahu. Mangondos konau. Jadi pusok ma uhur ni si dea. Sada-sada ma si dea makatahon hubani. Sedo ahu ai. Hamnai bata. Bani Kamis putih sadarion, rapakon halak napor saya, nadop itobus hamar hite daroh ni anakmu, roh dohanami hulobe-lobemu, ai itanda ham dohanami, rosi hadirion nami hagani. Tapi nini si Petrus mah, Tuhan, sir-sir doa hurap tertutup apa mate pakon ham. Nini Yesus mah, kuhatahon mah bani Petrus, seng martahuak dayok ope bornginon, doma iparnalang ho toluhali, nasotinandamu au.
Dosa-dosa nami talardo haganupan ini lobe-lobemu. Halaniai, ulang maponopkon hambohimu humban nami. Jana ulang tadi konham hanami. Marpangulaki mauhurmu mangidahan nami. Domu bani bagal ni idop ni uhurmu. Jadi, ibuat maruti, anjahadop ihatahon tonggo tarima kasih, itopiki anjaha ibere maai bani sidea. Lanjar nini ma, dagingku doon, nabinere makop-kop hanima, bahen hanima masonin, gabe pardingatan baku, sonai homa do panginuman ai, dop salpu sidea mangan, ihatahon ma. Ya panginuman on, padan na baru doin, marhite darohku, na itinuduruskon makop-kop hanima. Sasap hamma haganup dosa nami, nahina horjahon nami marhite pikiran, pangahap, parsahap, sonai homa pangabak nami. Saya pamalum hamma hadirion nami, kumban ni ruhut-ruhut nih dosain, naman rahut hanami. Sondangi hama uhur nami, marhite tondui na passing, asetar baen hanami marhur songon paruhuran ni Kristus, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, domba marondos hanami hubamu. Amen. Pondol mahuria, mandoding hita. Puji hita Tuhanta, marhite doding haleluya. Nomor 120 sia ayat sada ayat 2. Oh
Madurus do tongon Tuhan da rohmu makop-kop kanami. Aseboy mardomu hanami pakon niham. Halani ay Bapa hatamu managabi kekuatan huban nami. In mahoma nagabi panotap ban nami. Bani ari-ari na pinasirsir mo huban nami. Tarpuji mahami baga Jesus. Martonggo hanami hubamo. Amen. Ambilan bata bani Kamis Putih, bani Panorang On, ay mahumbani Johannes 10 ayat 30 das kubani ayat 35. Johannes 10 ayat 30 das kubani ayat 35. Bapak inang basahita responso ibagas responsoria, ibasaw kanami ayat ganjil na siyam haganupan mambasahon ayat genap. Titah na baru pasal na marsiha holongan. Jadi do pelaho iya hudarat iha tahon Yesus ma. Si pasangapon manuan anak ni Julmain. Anjahan ay bata marsangap marhitehon si. Anggo marsangap na bata marhitehon si. Pasangapon ni bata maria ibagas bitibi. Anjabarang maya pasangapon. Hanima anak-anakku. Tokin nari mando ahu rapa kon hanima. Pindahan nima maahu. So nadop ku hatahon bani halak Jahudi. So naido hatahonon ku banima. Seng tarbayan hanima roh ku bani si paraya kon kai. Kita nagaro bere banina. Ay maas sinasulungan pinsan sa Kunjon mabotohon ni ganup halak susian ku hanima. Anggo marsiha holongan hanima. Ay madasni terima kasih mau bata. Bata ganupan na hinarga ni Tuhan. Nini sada inang sa torap ku bani pandita. Nini nangon makatahon. Pak Pendeta, sungguh baik Tuhan itu. Benar-benarlah dia pengasih yang luar biasa. Terpujilah dia yang telah memberikan kesembuhan bagi anakku. Aiman ini nangon. Lalu balas di pandita, baik Bu, memang Tuhan itu pengasih. Lalu andaikan anak ibu tak sembuh, bahkan mati misalnya. Tidakkah Tuhan itu pengasih? Tidakkah baik dia sama kita? Tidak lagi ibu memuji Tuhan? Aiman ini panditaon atene. Si ibu pe diam 1000 bahasa. Langi boto jawab ni. Anggo ya tahun iya nini tak nama hudol anak kai. Anggo sip diam, betul-betul diam. Lang adong balos age na sunaha pelang. Hubata ganupan, anggo po di hubata pa iperhadap ko na sonay haira. Rado mungkin kita juga bungkem. Rado lang tarbalo si hita. Hala ni mabiyar hita. Tene. Kita tahu, kita percaya memang Tuhan itu baik dan pengasih. Tapi yang gue berhadap kon mahubata, hala ni sada dilema doai. Rado berat ko mamambalusiay. Tene. Kubata ganupan Kamis Putih na pestahon hita bani Panorang On. Ay mardingat apa maruji-ruji. Sonaha bagal ni holong ni Tuhan kubata. Anggo iruji-ruji hita kembali, kita renungkan kembali bagaimana Tuhan begitu mengasihi. Sonaha pengorbanan ni hubata. Iberehkon anak ni. Sir-sir ia marutang hosah demi umat manusia. Ase maluah. Ase na ipestahon kita Kamis Putih bani Panorangon untuk merenungkan kembali. Sonaha hita hazong-zongatta kuma. Nadop itobus kita. Sonaha hazong-zongatta. Ilobe-lobe ni Tuhan na ibata. Age idunion bani haganupan pargoluhatta. Panorang On menjadi perenungan. Angko sonai bapak kaholong ini Yesus. Sonaha matongon
parguluhanta, hajong-jonganta na patut. Ilobe-lobe ni Tuhanin. Ulang-ulang na siya masoman. Rado marulak-ulak iparsilangkon hita Tuhanay. Ketika kita berdosa, berarti kita ulakon use mempersilangkon Tuhanay ibani guluhta. Pay matarsilang Jesus na siya masoman, damabuhay itu mangi pataridahkon holong ni. Pamalum na boritan, mangusir setan, pagulo na matay, banyak sekali. Hataridahan ni holong ni Tuhan, lang pita olat ni hosah ni berekon, tapi sebelum aipe, damabuhay itu mang pengorbanan na bireni ni Tuhan, na ipataridahkon asimaluwa kita. Bapak inang sonay po na maposo, teksi ambilan taon, on mahata na parpudi. Atap hata perpisahan ni Jesus, apa susian ni, hala nito kinari laho takkapon maya. Jadi, hata-hata parpudi, hala ni sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan digari, dan penderitaan yang sangat-sangat berat dan sadis. Tapi bay maaidah kita, nokan bani responsoriata bani tatay badahta, do may patugah izay, rapmangan do lobe Tuhan Yesus pakondisusian ni bani bornginay. Bahkan si Judas Iskariot pe ibere do mangan diar-diar, tapi patugah do ijon do nuan na matahihonay. Rapmangan do si dia. Do blau si Judas na matahihon siyay, ni Jesus do, si pasangapon manuan, anak ni Jolmain. Anjahan ay bata marsangap marhitehon si. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ini bahasa Indonesia. Artinya ay, ketaatan pambalosyon ni Jesus bani na ibata, bahin hasangapon di na ibata. Agipe ay harus melalui penderitaan. Bain hasangapon ni na ibata. Toto ang kudom masangap Jesus. Ang kudom masangap na ibata marito ni Horza pambalosyon ni Jesus ay sangap mahuman na ibata. Bahkan Jesus sendiri pe anak ni Jolmain pe gawi sangap do. Maksud ni Izay, agepe harus melalui penderitaan hasangapon ay. Kemuliaan itu dicapai na maningon marsitaronon. Jadi bani guluh tahun sonarion, bani haguluh hata, memang iya juga. Ayo sere dong pepatah makatakon, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ayo dorah, halain na maningon sonay do pe pencapaian. Itonga-tonga ni perguluhan, bahkan Yesus ijon hosah ni iberehkon. Anjahan ini lang tarabain kanima. Halani borat no tumang si tarononay. Lang tarabain susianay songon na binahen ni Jesus ay. Lang terlewat konsidea ay anggo songon Jesus ay. Baru na paduahon anggo lang tarabain kanima das kubanianan na hubaynay ni Tuhan Yesus. Artini ay manuju hubani paradiso. Hubani hagolukan na sadukan ni dokahni. Alani lape panorang ni. Maningon dapat do panorang ni. Bahkan maningon menderita do masih dia holi. Bani pelayanan ni ay susian ay. Jadi memang marsangap do na ibata AGP bagas sitaron do na ay. Dos do ay songon niombah atene. Ang gubusur niombah. Kalau anak-anak kita ini baik-baik sama orang tuanya, sangap do orang tuai. Halani termasuk do niombah ay nagabi hatunggungon. Lakbo to bahasa Indonesia ni hatunggungon. Tas ing Rusi niombah ko na itene. Termasuk do goluh ni niombah ay ang gawuzur sa kon Jesus no kanay pambalosi kataatan ni bani suruhan ni na ibata. Agi bani goluhon pe ang gawuzur bani niombahin hasangapon do ay bani orang tua ni. Pakon sebalik ni. Sangap do niombah ay si bahat halang makatakon ay tongon manak ni siano ay bapa ni pamanay mabuzur ni. Ay buzur ni anak siya. Ibu ji halang sangap tumang.
Maka anak kami ini selalulah menunjukkan yang baik, ya, yang taat kepada orang tua, yang taat kepada si bagal hononni, si toras hononni, kakak, abang, tulang, aturang pokoknya legal-legal. Asa sangap orang tua. Dan bukan saja sangapon orang tua, anak-anak pun juga termasuk sangap. Ibu jihalak, niomba ini jape, halani terbarita do, nama diar ay, bani hagoluhan ni. Doko si ay namang ihut izon, Jesus menganggap anak susian ay sebagai anak-anak ni. Sebagai anak, ya riskon do hal-hal na diar tumang. Hanima anak-anakku nini. Izon, iwariskon Jesus do titah na baru bani susian ay. Halani panorang dohor masih dia laho berpisah. Wari ipindahi pelang jupah. Tapi dong sesuatu yang berharga, yang luar biasa diwariskan. Ay manininukan marsiha holongan mahanima, samah kanima. On matitah na baru. On manaiwariskon di Tuhan Yesus hubani susian ni ay. Ase marsiha holongan si dia. Marsiha holongan ondo ciri khas ajaran ni Kristus, ajaran ni Yesus. Sekaligus ajaran bani halak Kristen, bani masa sonarion. Kasih, mengasihi. Adong dua bagian. Hasang ko bani teks 9 tahun, ang ko bani paralel ni sebenarnya. Maka holongi Tuhan kumbani gok ni uhur apa gok kumbani gok ni tondoi. Ambilat tapi gabi minggu na salpo. Doko si ay makaholongi hasoman doskon diri sendiri. On mani wariskon ni Jesus. Paima manjalo si taronon, paima tarsilang iya. Ia riskon do kodah atap penasehat kubani murid-murid ni ay ase marsiya holongan. Kubata ganupan. Na dua bagian on makaholongi na ibata pakon makaholongi jolma. On do may contohkan Tuhan bani guluh ni sa dokahi dunia niya. Do may contohkan no kan parlobay do may patukan nami pamalum na boritan paguluh kon na mate. Anjahalang pitahay do mabuhay tumang contoh-contoh na binahen ni termasuk paima tersilang paima itakap iya mambasuh na ni Jesus. On pataridah kon toruh niuhur. Jesus itu rendah hati. Anjana ay makoma icontohkon hubani murid-murid ni ay membasuh na ni Jesus warngin ni bani partahian sangah partahian si Judas iya. So naay koma sanggay persilangkon iya. Ingat kita sanggay persilangkon nini ope amba pa marpangulaki mauhurmu ay seng iboto si dia na binahin. Itu kasih. Ya kan ay mahuwa man namin miteroh longgur atap haba-haba contoh dia tadi. Tapi sopat dapat ia membela. Sopat dapat ia membain pangapitiun. Hubani jolma. Nama, apalagi na membain naparah hubani. Atene. Ay mapara malim si boto surat bani panorang ay. Hamba pa. Marpangulaki mauhurmu. Ay seng iboto si dia na binahendin. Ang gubasa hita bani Lukas 23 ayat 34. Sa sitong ni. Uso ni Tuhan do. Si dia ay kan ay do haladi laho pamatehon musuh ni Jesus do ay. Tapi haholongi musuh mo ni bayanat na legan. Musuh pe ihaholongi. Jangankan sesama, tapi musuh pe ihaholongi. Sangat luar biasa. Hatong na siya masoman. Salah sada tanda hita susun ni Tuhan. Wanda perlu nagabi perenungan. Kita on halak na porsaya, halak Kristen, kita on pesusian ni Tuhan do kita. Anjaha do makumayuwariskon humahubata ay. Totuba ni muritay, dukusay hubata bay panorangon, sebagai pengikut Kristus, iwariskon do ay humahubata, ase ihaholongi, ase marsihaholongan kita, ilobe-ilobe ni Tuhanin. Halaniyain na siya masoman. Lang pitah sama kita hape, tapi halak nalegan. Bahkan musuh. Tongon berat doon. Sangat berat ya. Apalagi tahun makaholong musuh. Ang gaboy malahan namin. Sanang kanulang at tarasonayan. Sanakan marsoal pe bapay rumah. Pakoninang. Ang gudong masok pe sopat suara-suara keras.
Naipako niombah orang tua bani niombah sama niombah. Rama tubuh bagas pikiran ulang-ulang terungkap. Matilah ko namin idaratin ini kan. Ilanggar hondela motorin malah ko namin. Kan bodoh senai. Halo, halani yanggap halani persoalan yang luar biasa sehingga rado muncul senai kata-kata. Untung do Tuhan ay baik pengasih. Angko pala lang pengasih ko Tuhan. Ahanita misalnya ko marah kita, manggila kita, mangida seseorang contoh nih. Rado pada mitori bere Tuhan ko maahan ay pangidotay, ya gawat do hitaon. Natanay. Sadih do hitang ko pala masanay. Tapi Tuhan itu pengasih. Tapi bukan berarti anggo ihaholongi hita, anggo sonay makolong ni Tuhan ubata uruhur tause lang sonay. Maka holongi musuh maksud ni jay nahahita patut pataridahkon kasih itu. AGP mungkin magigi hita, magigi inang, magidah bapa, halan satu-satu saat. Magigi bapa, magidah inang satu saat. Magigi niombah kubani orang tua ni. Tapi, ambilan on, manekankon, titah na baru. Aima ase marsia holongon. Maningon aido dasar tabani kuluhon. Sehingga mampu kita pataridahkon kasih itu. Walaupun mungkin itu ubani musuh. Sehingga dininokkan bani taparpudiay. Hunjon mabotohon ni ganup halak susian ku hanima. Anggo marsiha holongan hanima. Ay matanda ni hape salah sada tanda susian ni Tuhan kita anggo diar kita marsiha holongan. Anggo jenges kita padalan kon holong kubani asonganta. So kon Jesus na do parlobe pataridah kon holongay itong atongah ni pargoluhatta. Amen martonggo ita. Terima kasih mabamu Tuhan. Jenges niin bagal niin tongon hidup ni hurmuhuban nami. Luma parlobe ham makaholongihan nami. Totu patut ma dalan konon nami. Tita na baru na bideremu asimarsiha holongan ka nami. Lang pitak sesama ka nami Bapa. Tapi dihut kape. Musuh nami. Namambayin sogam uhur nami. Namambayin Tuhan. Marsitaronon terkadang nami. Umbani parsahap pangabak. Rosi sikap perilaku nami siganopari. Ampuniham ka nami Tuhan. Patalup kam hanami Bapa si pardihut bani pakkop-koponmu. Nadop madurus si dolog Golgata. Tapi persaya hanami Tuhan. Bani ganupan idop ni hurmuin pakkop-koponmuin. Iha persaya hanami. Iha tengerhon hanami main. Terima kasih Bapa. On matonggo elek-elek nami. Naipondos ka nami. Ibagas goren anakmu Tuhan Yesus Kristus Yahko ka nami. Amen. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya, nomor 350 ayat 1 ayat 2. Yesus
pasadahita uhurta martonggo mahita. Ipuji janai pasangap hanami doham bapa nami nai nagori atas. Tongon idop pakon holong mudon na iahapkon hanami das bani bot niari on. Aseboy hanami Tuhan martupu ay makuriamu. Ke KPS Jalan Jenderal Sudirman ijon Tuhan. Aima nalaho mamuji pakon pasangapkon goranmu marhitehon ni kebaktian Kamis Putih ijon Tuhan. Terima kasih mabamu Tuhan dumatongon ijalohanami hatamu. Marhitehon ni juak-juakmu. Napasingatkon hanami Bapa ase tongon gabi susian na tongon mahanami Tuhan. Namaningon taridah maay bani haguluhan nami. Marhitehon ni namarsiha holongan hanami Tuhan. Songon ham na makaholongi hanami. Dumay pataridah kon ham holongmu Tuhan. Marhitay na ipasingat ham susyanmu Tuhan na ijia. Bahasa tongon Tuhan. Maningon si Dea boy marsiha holongan. Songon Bapa makaholongi si Dea. Na ipataridah kon marhitay na iburihi ham. Na heni si Dea. Ibayan ham kerja bagal na pasing bani si Dea. Jana na ipardingati hanami patar Tuhan. Matay ham ihayu parsilang nalahaw makop-kop hanami pardosa. Ay matanda ni holongmu ben nami Tuhan halak pardosa Tuhan. Jadi maningon ni teladani hanami doham Tuhan. Tanda ni tongon susianmu hanami Tuhan. Ase tongon marsiha holongan mahanami sama hanami Tuhan. Bahkan makaholongi musuh nami nalang makaholongi hanami. Terima kasih mabani holongmu in Tuhan. Ase tongon berehama tonduymu tondoy na pasing na mampargogoy hanami Bapa. Nalaho makorjahon hatamu bani goluh nami. Tarpuji maham Tuhan. Bapa ibagas toruh ni uhur hanami mangindo hubamu Tuhan. Ase tonduymu tondoy na pasing nalaho mangajari hanami martonggo hubamu. Bapa nami na sorga. Itonggohon hanami do bani panorang on. Negara apa pemerintahan nami Tuhan. Umbani Bapa Presiden nami pakon haganup pemerintahan dashu pedesaan Tuhan. Hama tetap na memberi uhur biar mengidahkam. Asi ahape na ihor jahon irencanahon pakon idalankon si Dea Tuhan. Sesuai maai bani rosuhmu Bapa. Ase tongon boy mardalan haganupan horja ni sedea itonga-tonga ni negara nami on Tuhan Indonesia on mardalan ibagas na dea romban bani rosuhmu. Pargogoy hamma si dea Tuhan haganupan pemerintahan nami. Ase tongon boy makorjahon ahana domay program hon si dea nadomu bani harosuh ni uhurmu. Bapai di daham do sonari Tuhan namasa bani negara nami on secara umum homa na idepak kon dunia on Tuhan aima COVID-10 sia tongon Tuhan gobir do pangahap nami mabiar doha nami Tuhan bani namasa on tapi porsaya doha nami tenger do uhur nami bamu Tuhan hamdo tetap na makasumani hanami mampargogohi hanami mandopakon na masaon Tuhan. Hamba pa na sorga martonggo dohoma hanami Tuhan bani kuryamu naibagas boritan sonari Tuhan. Janah lang boy si dea roh rumahmu on Tuhan mamuji pakon pasangapkon goranmu. Ibagas toruh ni uhur mangindo mangelek hanami Tuhan. Jamah kamma akula ni si dea ase tongon boy malum si dea Tuhan ahape na borit ni si dea anggo tondoy na pasing mangkorja bani uhur pakon pikiran ni si dea
Boy lambin semangat si dia Tuhan nalaho mandepakon ahape na masa bani golo ni si dia. Asetongon Tuhan songon hatamu na makatahon, hati yang gembira adalah obat. Kami percaya Tuhan, bahasa tongon anggo marpangarapan hubamu, age sonaha pe sitaronon par naboritan age ahape ay Tuhan, boido ay makorhon malas niuhur, jana martarima kasih tetap hubamu Tuhan. Hamba panay sorga, bani panorang on, humani martonggo hanami bani gerejamu ijape Marianan Tuhan. Khusus ni maay na terjadi ni panorang parpudion Tuhan, naija dong gereja na ibom Tuhan. Hamba panay sorga memang mabiar doha nami na manepakon na masaon bani panorang on Tuhan. Tapi persaya doha nami Tuhan, ham na tetap menjaga hanami, ham tetap mengondingi hanami humbani aganup na lang madear na terjadi bani panorang on. Hama tetap na masuk-masuk agi si pangidangi tongah-tongah ni kuryamu. Khusus ni maay Tuhan bani kuryamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Hama tetap na masuk-masuk agi pandita na mangidangi itong-tongah ni gereja on Tuhan. Hama tetap masuk-masuk agi penginjil nami. Situa pakon syamas pakon haganupan PHMJ Majelis Jemaat Nadong ikuryamu Tuhan. Asetongon Tuhan ibagas toruniur hanami tetap nalaho mangidangi itong-tongah ni pohon anggurmu. Terpuji maham Bapa. Hamba panay sorga martonggo dohoma hanami Tuhan. Bani kuryamu haganupan Tuhan naitek pakon na manggodang. Orang tua nami haganupan Tuhan. Pasu-pasu hama horja ni tangan ni orang tua nami on haganupan kuryamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Ahape horja ni tangan ni sedea Tuhan. Ase tetap ibagas pasu-pasumu. Ase tongon lambin marmalas niur hanami Tuhan. Laho memuji pakon pasangap konham. Sonay homarosi ageni umbah ni kuryamu. Ijape sidia Marianan Tuhan. Na ibagas parsikolahan nalape marsikola, naibagas parhorjaan pakon na norihi horja, hamma tetap na mamasu-masu manramot kon gulu ni sedia. Terima kasih mabamu Tuhan, satokin nari pe Tuhan, nalahu marpusama kebaktian namion, hamma tetap na menjaga manramot kon gulu nami. Terpuji mahamba padosa pakon panlanggaron nami. Sadokahan nami mga dongkon kebaktian nami on, marhiteon ni parsahap nami pikiran nami, pangabak nami nalang sumani lobe-lobemu, hamma tetap na manasapin, ase tetap hanami boy igoran anak-anakmu. Terima kasih mabamu Tuhan, seng rosuh nami nasaud, tapi rosuhmu ma nasaud, ibagas goluh nami, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amen. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 248 ayat sada 2 pakon 5 irik ipatupu hita galanganta. Hallelujah.
mahita jongjong. Martonggo mahita ondos kon hita galanganta bani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa namin na nagoriatas. Terima kasih apa puji-pujian mai sombakon hanami hubamu. Domba ijalo hanami hatamu. Pargogoy hamma hanami. Mandalan kon in bani goluh nami si ganupari. Bani panorangon dindos kon hanami do diri nami. Pakon pasu-pasu na do bineremuin ban nami. Nagabigalangan hatarima kasihon nami hubamu. Sa ijalo anja pasu-pasu hamma galangan nami on. Laho pabulag kon harajaon mo pa kon pararat kon hatamu i dunia on. Nagabihasa ngapon mo, ibagas goren na anak mo, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin riap meta martonggo martion tonggo na jaron Tuhan Jesus subata. Hamba pa namin ay nagoriatas, say napapasing magoran mo, say roh maharajaon mo, say saut maharos sunur mo inagoritong ahon son nagoriatas. Berhamba pa namin sa daron huguluhan hari-hari. Sa papadosa nami sa panasap nami. Banidosa niya soban na mardosa dopak nami. Ulangan ay bubay ham huparla joan. Paluakam makanayong bani pangagong. Ayam dosimada harajaon. Pasangapon sa dokan ni dokahmi. Amen. Jalohita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Idop ni huri Tuhan ta Jesus Kristus. Pakonholong niya ini na ibata Bapa. Apa parsoran ito ni napasing makasomani hitaon haganupan. Amen. Salam Bapak Taganupan. Shalom. Selamat sore. Selamat sore.